hasil nang bebeju hirang liwar kubang kaning pian kagegenhalan jadi lawan pian sabuting ulun batehi bila kaning nyarak cilai pian kaderugi apabila nang kade nyarak kareka kan bukit panci. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu Bang Ulun ini melanjutkan, ini nang bematihin pastinya kesepian. Jadi nang pemula ulun ada mau ucap salam kepada abang di muka, baik nang baju sweater atau nang baju hijau, nang tas tu di dalam. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, ulun nang pemula ada mengucap
mana pian begana harap dijawab akan ngaran menjawab salam suatu kewajiban jadi nang lawan pian ini sabarataan ulun hendak membulike hari ini mau ucap salam jadi nang pemula ulun membawa akan assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban lalu pengulun mangai mana rasakan terima kasih banyak yang sudah menjawab akan atau ibu-ibu duduk nang tak kumpulan atau acil amang ading-ading berataan baik duduk di hembin atau di muha lawang nang berbaju putih tak lupa menyapa pian jadi nang pemula ulun mau ucap salam kita tadi bang sudah berataan menjawab akan alangkah baiknya kita langsung berdoa hari ini sabarataan berkata bapak ibu tadi menjawab salam mudahan sabarataan pian nang panjang umur mudahan nang sehat badan mudahan barataan selalu dalam lindungan dunia wan akhirat barataan salamatan lah salamatan jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang tidak lupa ulun membawa akan kita nang madihin di sini nang bertemuan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian kita nang hari ini pastinya nang berdepatan lawan amang-amang di muka atau di belakang kita nang tidak lupa hari ini bakal kenalan jadi mangai kami pastinya dari negara kecamatan Dehe Utara dari desa Paharangan Suman sama aja kita nang kabupaten andak nyanyi di kandangan jadi istilah kata sama sepadetuan lawan bapak ibu pulang sabarataan amang nang hanyar datang tak lupa mau ucapakan bila belum makan silahkan ulun makan jadi nang tak lupa lawan pian ulun ucapkan mudahan tu bang sidin panjang umur sehat badan jadi mangamira sidin kapapakakan jadi nang mangamira pian nang hari ini harap nang tidak lupa lawan pian mamadahi bila mangamira lamun kawa hati-hati baik nang awak tak halus atau kenal kaya amang nang ada di muka sini bila mangamira lamun kawa hati-hati bila kada beizin kameranya kada jadi terima kasih ulun nang mau ucapi lalu nang lawan acil nang mana duduk jauh bakumpulan tuh kasini jadi nang lawan pian bapak ibu nang hari ini kita nang tidak lupa di sini nang bertemuan atau ading-ading nang masih bujangan dingai nang kasini aja kada usah pian supan atau acil nang gendut nang bebeju hirang jadi nang lawan pian tak lupa ulun sapakan selamat berjumpa cilai nang bertemuan mudahan bang pian selalu nang sehat badan atau bebeju kuning acil nang pina supan atau acil tu nang ini pinanya hendak bulik menyingsing baju ketinggian maklum nih harinya pak ibu turun hujan mulai awal kami nang malam tadi sampai besokan tulakan sampai hari ini masih nang turun hujan baik kita berdoa berkat nang hujan turun mudahan rahmat Allah juga diturunkan mudahan berkat hujan pastinya hari ini dibawa keberkahan jadi nang lawan ibu nang kasini bejalan pinanya mangai memberi asidin duit sawiran amang tuh nang gendut mangamira mulai pamula kada memberi sawiran jadi terima kasih bulah nang lawan pian
tak lupa hari ini mendoakan mudahan pang buai pian nang panjang umur lawan juga sehat badan. Terima kasih banyak emanglah nang lawan pian. Jadi nang tak lupa ulun nang hari ini lawan pian mendoakan mudahan pian bulik selalu nang salamatan, dimana begena selalu dalam lindungan. Mudahan bang sidin rezeki dilancarkan, duniawan akhirat beretaan salamatan lah salamatan. Aja dimatihin ulun nang melanjuti kepada bapak ibu beretaan nang di sini lawan tobang acil nang bakar udung hirang nang duduk di muka nang tas kagenalan mulai beisukan bina maungot sorangan. Jadi nang lawan pian nang apa dipikirakan jujur buai ulun bila pian beungot di situ nang manyurangan. Kalau pina ulun matihin timbul pian kasurupan lah kasurupan aja dimatihin ulun mana rusakan kepada amang di HP kada tahu siapa pian nang jelasnya pian mudahan panjang umur manglah nang sehat badan mudahan lawan ulun kawal langsung bertemuan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan si Dintins dari kami nah dari Malaysia hari ini nang bebisian. Jadi cuman sayang nang pisi lalakian. Jadi lawan pian mudahan sehat terus di situ pang bediam sehingga di lain waktu kawan nang berdepatan. Jadi nang tak lupa ulun hendak menyapa dahulu seberetaan. Tadi tupang kita sudah nang perkenalan. Jadi ulun menyapa nah tunggal ikungan amang nang di ujung nang sambil beruku nang bejekit hirang. Jadi lawan pian emanglah di lembai tangan atau nang dihiga nang awak pina beisi kayak parut betianan. Jadi nang lawan pian mudahan panjang umur selalu nang sehat badan nang tuh dihiganya nang bakacamata pinanya masih bujangan. Sudahkah bebini atau masih bujangan? Mudahan bang pian banglah para jakian sehingga jodoh pian lakas mendapatkan. Lalu adik-adik nang berdua betupi kamu kalawan kau belakang atau nang di rumah nang kada saling rambutan. Nang jelasnya ulun menyapa peretaan nang ada beduduk nang betis betalimpuhan lawan jua ading nang duduk tupang cilai di muhara lawang. Jadi nang talipa ulun mau ucapakan ini bang matihin kita biasa sapaan nang duduk ni dihambin nang inya karudung habang pinanya bang masih haja lagi bujangan. Jadi lawan pian kakak mendoakan mudahan lakas kenal pian lakas belakian. Jadi lawan ading sedikit ulun badehi ini nang tu pinanya imbah diberi makane cuman nang tu di pipi cilai tali kap ada nasi ala ada nasi. Jadi bang ulun terus melanjutkan lawan di seberang ibu-ibu kadinginan nang karudung pink karudungnya tahiringan. Jadi nang lawan ibu ulun menyapa pian atau juga ibu nang ada di seberang nang 50.000 tadi memberi sawiran. Jadi nang lawan pian mudahan beretaan selalu nang sehat badan nang mana nang gering mudahan disehatakan. Jadi lawan acil nang bebeju hirang liwar kubang kaning pian kagegenalan. Jadi lawan pian sabuting ulun badehi bila kaning nyarak cilai pian kada rugi apabila nang kada nyarak areka kan burit panci.
dari madihin terus ulun lanjut kepada ibu-ibu bertaan hari ini atau jua ading nang karudung habuk anak piankah di pingkuti. Jadi nang tak lupa kami doakan hari ini mudahan bang inya panjang umur sehat badan atau nang dihasuh acil nang inya tak guringan mudahan anak pian cilai ke depan nangisan. Jadi nang di happy cilai memberi sawiran cuman nang kaya ngapa ma ambil duit pian. Jadi nang tak lupa ulun nang memadahi bilanya sudah taniat duit hendak memberi bila kada jadi pian ngalih bila mati. Jadi terima kasih kepada tupang ading nang kuncir tak panjangi. Jadi mudahan pian sehat setiap hari lawan oma abahnya mudahan inya berbakti mudahan beretaan kita lancar rezeki sehingga bang kita kawan nang naik haji lah naik haji jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu bapak pulang seberataan. Jadi nang tak lupa lawan tian memadahkan bila hendak taniat memberi sawiran ada nomor rekening kaina mengirim makan. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan pina pang tangang pinanya belum mandian. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan kaina ada di YouTube mangai muhatu sampian cuman to sasingot ulun lihat kalabetan. Jadi nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan to kaina kita kawa bedepatan lalu matihin ulun mana rusakan lawan tuan rumah nang ada di hadapan. Jadi palah kami ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan kami terima kasih banyak nang lawan pian karena bang di sini kami sudah diundang lalu alhamdulillah kami mau ucapakan. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan ulun nang mewakili kakawanan beretaan kami minta rela juga meminta maaf pastinya nang lawan pian bilanya hari ini terjadi kesalahan atau hari ini baik ulun ucapan atau sikap kami nang maulah sampian dalam hati kada nyaman nang jelasnya kami ini bersyukur benar sudah kawa mengabulkan. Jadi nang tak lupa ulun menghimbau pian sebelum madihin lanjut ayo pangcil tapuk tangan lah tepuk jadi bang ulun terus membawa bemadihin cilai bergegayaan. Jadi nang tak lupa hari ini ulun lanjutkan kita nih berjumpa ini saberataan acil karudung hirang mendengar bemadihin mangai sambil bememakan wajah aja pipi itu yat kadedem paman. Jadi nang lawan ibu langsung ulun doakan mudahan bulah pian pulang kawa betianan bila awak lama kue pian betianan orang nang kada tahu dikira awak lama kada tahu betianan. Jadi nang tak lupa sabuting ulun padahi bila hendak betianan jangan meminum obat istilah nang obat KB. Jadi lawan pian sabuting ulun padahi panitia rombongan nang duduk di belakang itu ngarannya Mawardi Moha masih anom tapi cilai bang anak tiga ibang sudah beisi. Jadi nang tak lupa semalam ulun takone ya ulun masih anom kenapa nang pian anak sudah banyak beisi makanang halat setahun laki-laki bini-bini sekalinya jernang bini kada bisa minum KB lah minum KB. Jadi
Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada buhan pian ini sabarataan. Mana ibu-ibu di situ nang berdirian atau acil baju kuning nang ampah kasini tak lupa mendedah pian. Jadi nang tu lupa ulun mau ucapakan nah sama acil ngini binamu hadempam-dempam lamak-lamak beda dua limang nang tu sampian. Jadi nang lawan pian ayo pang dilembay tangan kain namu hapian kami mana yang akan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nih berjumpa kada terakhir kali tapi nang jadi kenangan atau ibu bapak di sini sabarataan kita kesan pengantin ulu mendoakan. Jadi lawan pian kami memadahkan ini setengah 12 sudah jam di tangan. Apabila ada ini nang keluarga di sini bepangantinan hendak menyumbang sair atau hendak pengpian ada nang torek wisan insya Allah kawa haja kasih nipian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan ini pematihin kita nang begayaan acil nang bebaju hijau ulun meminta rila tadi cilai bisukan ada nang tersambat pian. Mudahan si jin bulik cilai nang salamatan liwar songsong benar leh acil bedestakan. Jadi nang tak lupa ulun mendoakan mudahan cilai pian bulik nang salamatan lah salamatan jadi madihin ulun mana rusakan ini bejalan itu nang tu plastik beberang nang ditukupakan. Jadi nang lawan ini ulun doakan hari ini mudahan niai pian sehat setiap hari mudahan salamatan pian hidup sampai mati. Bila tu di rumah pian masih ada kai mudahan niai kai istilah tu pangkata tuha kaladi biar nang makin tuha tapi masih tak kencange sehingga mangai ini pulang betianan lagi. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan jadi lawan pian ini sabarataan kita bemadihin di sini nang tu menghibur pian nang saruan itu nang pastinya andaknya diri selungau ulun memadahkan. Jadi pangkaina ulun bang mengirim nomor rekening kanu pian terima kasih banyak gigi mau kayakan mudahan mangai pian sehat sabarataan. Jadi nang tak lupa ulun sapa hari ini nang itu bang amang nang datang nih betupi selamat nih berjumpa manglah nang hari ini mudahan bang pian sehat setiap hari sehingga tuh kaina kawa bertemuan lagi. Jadi nang tak lupa kita nih berdoa itu sekali lagi gesan tuh bang mantin lelaki yang tau nang bini. Jadi nang tak lupa ulun mendoakan bila ulun berdoa amin akan sabarataan. Jadi ini doa ulun memulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pengantin inya laki binian mudahan panjang umur pengantinnya sehat badan mudahan pengantin rezeki dilancarkan usaha tuh pengantin diberi keberkahan mudahan pengantin inya ruhi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pengantin inya tuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan mudahan tuan rumah juga nang maundang segala hajat pian mudahan dikabulkan mudahan di acara diberi keberkahan lah keberkahan jadi tak lupa ulun mau ucapakan
kepada bapak ibu ini seberataan. Mungkin nimadihin kami di Betarus itu satu mat lagi pastinya nang gesentian. Jadi nang tak lupa tadi nang tuh pangantin sudah kita doakan. Lawan ibu-ibu ading-ading samuaan nang duduk di delungkang pinanya tuh pangbujangan. Mudahan pang pian lakas belekian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan sebelum lanjut sekali lagi tepuk tangan. Lah tepuk tangan awan. Jadi madihin ulun mana rusakan ini bang madihin pulang nang tu nasihat tak lupa ulun ucapkan. Jadi bang nasihat gesan nang bapak ibu pulang sabarataan. Juani nasihat ulun nang mau ucapi gesan nang ading-ading nang duduk di lelongkang nang belum belegi atau dihambin nang duduk tak sembunyi. Jadi lawan pian sebuting ulun badahi saumpama dingai pian nang lakas belegi. Masalah jujuran jangan terlalu larang kaina nang mamintai. Amun talo larang pian jua kaina rugi. Labrem apam nang di bawah buruk tak duduki. Lah tak duduki awan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan ini nang pastinya kepada keluarga nang itu lalakian. Ujar mulai sampai tak jauh datangan. Jadi nang lawan pian tak lupa ulun doakan. Mudahan keluarga ini nang lalakian nang datang jauh mudahan buhan pian itu nang salamatan. Kaina tu di jalan buhan pian dalam lindungan. Mudahan beretaat itu nang buhan sampai selalu disehatakan. Ngapa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan buhan pian hajat dikabulakan. Dimana haja begena selalu dalam lindungan. Duniawan akhirat kita nang salamatan. Kaina di lain waktu kawa pulang betamuan. Lah betamuan jadi matihin bu ulun lanjuti. Jadi ini matihin satu mat lagi berhenti. Pinanya matihin ulun di Betarus para kanang tengah hari. Karena lawan tuan rumah ada berjanji. Istilah tupang kata panitia Kamis. Malam ada tapandir pastinya tuh di happy. Kami ini acara sampai nang tengah hari. Jadi nang tak lupa itu nang lawan acil nang dua beranak ulun mau ucapakan. Cilah minta rila tadi tersambet pian. Mudahan dingai pian selalu sehat badan. Kurihing nang anak liwar kama manisan. Kaya bang umanya senyum kali liberan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan. Mudahan pian boleh kaina nang salamatan. Dimana begena bertahan dalam lindungan. Jadi nang tak lupa kita nih berdoa pulang sabarataan. Makin banyak berdoa kikira amin kita insya Allah dilembulakan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertahan kita nang panjang umur. Mudahan selalu sehat. Dua sehat kita kaina di jalan taat. Mudahan sehat kita ini nang pastinya sehat walafiat. Mudahan bertahan rezekinya meningkat. Segala pang usaha mudahan tuh berberkat. Berkah hujan turun mudahan tuh hari ini kita nang dapat rahmat. Mudahan bertahan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Lalu terima kasih kepada acil nang bungas nang memberi sawiran. Jadi nang tak lupa lawan pian ulun ucapan. Mudahan cilah kita kaina pulang betamuan. Mudahan cilai pian pulang mau betianat. Yuk jangan pulang
terima kasih tak lupa ulun ucapi kepada Acil nang tadi nang duit memberi. Mudahan Bang Pian dimana aja bagana selalu dilindungi. Mudahan panjang umur sehat setiap hari. Mudahan beretaan kita lancar rezeki. Mudahan beretaan kita kawan naik haji. Mudahan Bang kita ini nang pastinya dimana aja bagana selalu dilindungi. Sehingga Bang kaina kawa bertemuan lagi. Bertemuan lagi jadi madihin ulun mana rasakan kikira bemadihin satu mat lagi bertahan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak di sini nang tak kumpulan. Baik amang-amang dihambin kadinginan, manglah minta rela bila nang hari ini ulun salah ucapan atau wani terjadi kada nang sesuai lawan pian harapan. Atau abang-abang nang duduk di dalam jadi tangan pian bangai disambayakan istilah pangkata supaya hari ini kita nang ada kenangan. Ini duduk tidur muka habis di belakang talindung bertahan karena awak lamak pinanya kencang makan. Jadi lawan pian sabuting ulun padahi bila awak lamak dasar pian kada rugi karena hantu berenak kada lukup menyimpani. Lah menyimpani lawan jadi madihin ulun mana rasakan kita bemadihin di sini nang berhiburan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian tadi nang kita doa sudah dimainakan. Jadi nimadihin nang kedua kali ulun membawakan. Jadi nang tak lupa hendak membawa pantun kami ini terakhir pastinya nang desan pian salah lawan hilap mohon dimaafkan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan ini bila jerujuk silai daun jim mempai ikat lagi ini dadayan kain pabilanya jodoh hari ini tupang sampai menjelang ini hari pengantin si 45 ini kuriding patah ada batas sabila hendaknya dihiga kaca. Kita beretaan hari ini berdoa mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah. Mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Terima kasih kepada Acil nang bungas ulun mau ucapkan karena ini terakhir sidin memberi sawiran. Mudahan Bang Pian rezeki dilancarkan sehingga bertambah terus pian amas di tangan. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan mudahan gelang pian mulai kain nasiko sampai nang pagelangan sampai tuh paha besasar ke betis pian. Jadi nang tak lupa kita langsung berdoa mudahan hujan turun mudahan tuh rezeki kita dilancarkan mudahan rezeki deres nang kaya hujan. Ini duit siapa mau sakiki kuitan 10.000 ia memberi sawiran. Jadi nang lawan adik ulun mang mau ucapi dinglah terima kasih kakak nang hari ini. Mudahan mama abah ditambah rezeki mudahan mama abah maulah ading lagi lagi lawan bang bapak ibu sabarataan mungkin nang di muka keluarga nang lalakian atau orang jauh kasini nang datangan mudahan sabarataan selamat sampai ke tujuan. Jadi nang tak lupa kaya mandadapian. Jadi nang tu ulun awal nang beisukan sidin tu bepandir is nang bejualan. Jadi nang lawan pian tak lupa ulun doakan mudahan panjang umur kaya pian sehat badan. Mudahan laris manis pian tu dagangan ngapa usaha pian
diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa sebuting ulun padehi, bila nang topang es krim hendak nang tak habisi. Kasih nih bangsa baleh beriakan kano kami. Jadi nang lawan kai kita berkegayaan, mudahan kaya pian selalu dalam lindungan. Mudahan bang kita berkat nang turun hujan, mudahan beretaan hajat dikabulkan. Asi 45 tadi kuriding kata, ada nang tadi pantun sudah ulun ucapkan. Kalau bang ada kaina sumur di ladang, boleh hai kaina kalau kami manumpang mandi. Kalau kaina kita berumur panjang, mudahan saberetaan kawa betamuan lagi. Siti kita cilai si 45, apabila jauh-jauh cilai daun cimampai. Lalu terakhir ulun mau ucapakan, salah lawan milap mohon dimaafkan. Lalu nang terakhir ulun terima kasih kepada tuan rumah pian nang sudah mengundang. Mudahan nih acara diberi keberkahan, mudahan beretaan kita disehatakan. Nang mana sempian pina kekeringan, mudahan tuh sempian lakas disembuhkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, ini nang terakhir ulun membawakan. Terima kasih banyak nang mana juga sudah ini memberi sawiran. Mudahan tuh sempian rezeki dilancarkan. Bila kite-kite itu mencuri landak, ada nang kura-kura andaknya di perumahan. Kami hendak permisi, kami hendak bermandak, terbang kami besatop, kami hendak bertahan. Lalu terakhir ulun mau ucapakan, wassalamualaikum mintarila beretaan ilahi. Kami besatop langsung bertahan.